Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Ahmad. Syukran liistiqbalina. أهلا وسهلا. أرجو أن تكونوا بخير. Alhamdulillah, nahnu bi khair. حسنا، لنبدأ بالمقابلة. يا خالد، أخبرني عن نفسك. Ana Khalid min Kuala Lumpur, tarajitu fi idara al-a'mal. Wa uhi- wa uhibbul a'mal al-jama'i. ممتاز. ما هي خبرتك المسابقة في هذا المجال؟ Amiltu fi syarikati taswikin limuddatin sanataini. شكرا يا خالد. والآن يا سلمى، ماذا ماذا عنك؟ Ana Salma. Taharrajtu fi muhasabati. Waladayya khibratu fil amali kamu sihabatin limuhaddati salasa sinin. جيد جدا. ما هي يقات قوتك يا سلمى؟ Ana munazzamatu wadaqiqatun fil amal wa uhibbu iltirtizama bil muwaid. رائع يا خالد. ما هو هدفك في هذه الشركة؟ Hadafi an utawwira maharati wa ushima fi najaha syukrikatu. سلمى، كيف تتعلمان مع ضغط ضغط العمل؟ Ata'amalu ma'ahu bitanzimi jayyidi wa tuksimin mahami. هل تستطيعان العمل ضمن فريق متنوع؟ Naam, uhibbu al-amala ma'a ashkhadin min khalfiyati muhtilaki. Bitabai a'takidu anna tanawwu'a yuridu idab. سؤال آخر. لماذا يجب أن أختاركما لهذا المنصب؟ Li'anni multazimun wa ata'allamun bisur'atin wa a'malu bijiddin. Li'annani umliku hibratu matlubata wa ahnamu bijaudati a'mal. شكرا لكما. سيتم الإعلان عن النتيجة قريبا. Syukran jazilan sa'idna biliqaikum.